Duboko ispod zemljine kore, tamo gdje čovjek nikad nije kročio, živio je mali komadić ugljika. Bio je sasvim običan, taman i neogledan, ali imao je veliku snagu, strpljenje. Prolazile su tisuće i tisuće godina i zemlja ga je stalno snažno grlila. Ogroman tlak i strašna vrućina pritiskali su ga sa svih strana. U toj tami i tišini ugljik se nije slomio, promijenio se. Njegovi su se atomi počeli slagati u savršen red, poput vojnika u kristalnoj vojsci. Dok su planine rasle, a oceani se povlačili, ovaj mali ugljik postao je sve tvrđi i sjajniji. Više nije bio običan, pretvorio se u dijamant, najtvrđu tvar na zemlji. No i dalje je čekao, skriven duboko ispod površine. Jednog dana snažna vulkanska erupcija podigla ga je prema gore, bliže svjetlu. Tisućama godina kasnije čovjek ga je pronašao, izbrusio i dao mu novi život, kao simbol ljubavi, snage i vječnosti. Dijamant na kraju i zasjaji, a njegova ljepota nastala iz pritiska, strpljenja i vremena. Baš kao tog dijamanta, zadnje 23 godine mene je Amerika dobro i stalno iznova stiskala, brusila i polirala. A čini mi se da će tako i nastaviti sve dok ovaj mali ugljik, zvan Ana, ne skonča svoje putovanje u ovoj dimenziji. Dobrodošli mili moju novu epizodu Ane na Floridi. Nadam se da ste mi zdravo i dobro i veselo. Već znate šta ću reći, ali od viška glava ne boli. Nemojte se zaboraviti preplatiti na moj kanal da ne biste propustili još ovakvih sadržaja o životu preko bare. Povežite se sa mnom na svim društvenim mrežama pod imenom Ana na Floridi. Cijeli život, a posebno otkad sam u Americi, susretala sam se s ljudima ili čula primjere o našim ljudima koji su se uspješno prilagodile na život u Americi i drugim zemljama izvan svojih domovina. Fasciniraju me takve priče jer mislim da je Bog Balkanu dao neki posebni dar ljepote. I izvana i iznutra. Jedan mentalitet pun vrlina, poput darežljivosti, inteligencije, humora i dragosti. Vjerujem da smo mi lako prilagodljivi jer smo kroz povijest navikli na nesigurnost, promjene i pritisak. Snalažljivi smo bez jasnih pravila, brzo pronalazimo alternativna rješenja i kreativni smo u teškim situacijama. Naši ljudi rade teške poslove, duge smjene, često radimo ispod svog obrazovanja, barem u početku, i želimo biti stabilni. Duboko smo odani svojoj obitelji, imamo puno duše i srce, smijemo se iskreno, a često patimo tiho. Volimo jako i privrženo, odnosi nam znače apsolutno sve. Sve radimo za svoje i želimo da naši budu ponosni na nas. To nam daje jednu veliku snagu, ali i jedan veliki teret. Veliku nam prednost daju to što razumijemo i sustav i čovjeka, učimo što to funkcionira, a što ne. Ne zaboravljamo od čega smo krenuli. Naši ljudi nisu glasni imigranti, mi smo tihi graditelji. Kad sam stigla u Ameriku bila sam vrlo mlada djevojka i nisam ni slutila šta me sve čeka. Amerika mi ništa nije dala besplatno, ali dala mi je ono najvrijednije. Fokus, disciplinu i odgovornost za vlastiti život. Najvažnija i najteža lekcija koja za mene ne prestaje u Americi je kako preuzeti punu odgovornost za vlastiti život. Samo odgovornost me brusi non stop. Krenulo je sa završetkom srednje škole, kroz fakultet, pa kroz poslove i svakodnevni život. Izazov u samoodgovornosti je u tome da pogriješila ili ne, posljedice su na meni, bile one pozitivne ili negativne. U početku je taj teret bio skoro pa nepodnošljiv, jer kad smo mladi i neiskusni u životu mislimo da je kraj svijeta, da se nikad nećemo oporaviti od neke loše odluke, ali baš dok smo mladi je idealno vrijeme za greške. Kad smo pod ovakvim pritiskom, kad sve moramo sami, lako je ući u ulogu žrtve i živjeti u negativnosti. S vremenom i kroz iskustvo sam shvatila da je uloga žrtve za mene jako loša, jer s njom sam si samo privukla još više tuge i bespomoćnosti. Uloga žrtve mi nije davala željene rezultate i ja sam oprezna kad god padam u nju da ju prepoznam i što brže mijenjam kurs. Najviše rastemo, po mom mišljenju, onoga trenutka kad prestanemo pitati zašto se ovo meni događa
i to zamijenimo sa ovim pitanjem: šta ja mogu sada? Odgovornost za mene znači ustati kad padneš, raditi kad nemaš motivacije i donositi odluke i kad se bojiš. Znači prestati čekati da se život promijeni i početi ga stvarati. Preuzeti odgovornost boli, jer tada shvatiš da te nitko ne koči osim tebe, da te nitko ne spašava i da te nitko ne sabotira potajno, ali istovremeno to je oslobađajuća istina, jer onda imaš moć. Kad sam krenula sa studijem, shvatila sam još jednu brutalnu istinu. Ovdje nitko ne mari za tvoj potencijal. U Americi potencijal ne znači ništa ako nisi organiziran, ne poštuješ rokove, nemaš kontinuitet. Ovdje te nitko ne juri ako padneš ispit i to je tvoja stvar. Ako ne dođeš spremna, to je tvoja odgovornost. Također, fokus nije motivacija, nego odluka. Naučila sam rano u Americi da fokusirani ljudi uspijevaju. I nema sutra ću i nema izgovora. Amerika me naučila sjediti samu sa sobom, ugasiti distrakcije i završiti ono što sam započela. I to nije bilo ugodno i još i dalje nije ugodno, ali je jako transformirajuće. Svaki projekat, svaka niska ocjena i konstruktivna kritika me je sve više pripremala za budućnost. Amerika ne prašta neprofesionalnost. Ulaskom u radni svijet lekcije su postale još jasnije. Na poslu u Americi poštuje se radno vrijeme i očekuje se produktivnost da ispunjavaš obećano ili gubiš povjerenje. Moraš učiti brzo ili ostaješ iza. Nitko te ne mrzi ako pogrešiš, ali nitko te ne spašava ako stalno ponavljaš istu grešku. Pomoći će i kolege i šefovi, ali ono što me najviše izbrusili je to što su me na svim poslovima puštali da što više istražujem i učim sama. Nalazim odgovore i postanem samostalna. U početku je to bilo bolno, ali nikad ne bi znala svoj puni potencijal da se nisam kroz strah potrudila. Sljedeće, profesionalnost je univerzalni jezik. Nije važno odakle si, važno je jesmo li pouzdani, jesmo li fokusirani, možemo li preuzeti odgovornost. Amerika me naučila da ne objašnjavam previše, nego da govorim kroz rezultate. Naučila sam i ovo, da je vrijeme jako dragocjeno, da energija nije beskonačna i da moramo birati gdje se dajemo. Fokus nije samo u radu, fokus je u odabiru života. Ja sam dosta emocionalna osoba koja je naučena da udovoljava drugima. Tek u zadnje vrijeme sam uspjela više postaviti granice, reći ne bez objašnjenja i ne mogu bez krivnje, jer ne je odgovor sam za sebe. Mislim da će mi ovo uvijek biti teško, kao i ne biti stroga prema samoj sebi. Ono što mi je puno pomoglo u ovom procesu usvajanja lekcija je to što nemam problema da prihvatim odgovornost kad pogriješim i voljnost da pristupim problemu iz drugog ugla. Nemam neki veliki ego koji me sputava da se bojim probati nešto novo ili pitati nekoga ko zna bolje. Imam i dalje jednu veliku bitku sa strpljenjem. Bez strpljenja prema procesu i bez strpljenja prema sebi rast je jako težak. Još uvijek ne volim čekati. Ne volim čekati rezultate, ne volim čekati odgovore, ne volim čekati promjene. I mislim da nas je puno takvih, posebno u ovom ludom svijetu, u ovom vremenu, kad želimo sve odmah i sad, bez čekanja. Ali s vremenom sam shvatila nešto važno. Strpljenje nas ne usporava. Strpljenje nas brusi, gradi. Gradi jednu veliku otpornost koju nikakav prečac nam ne može dati. Ne mogu govoriti o lekcijama iz Amerike, a da ne spomenem svoj razvod, jer me je upravo ono jačao više nego bilo šta drugo u mom životu. Da mi je neko prije rekao, prije nekih 20 godina, da ću s osobom s kojom sam obožavala prekinuti i naći se sama i krenuti s početka. Nakon što sam se godinama krvnički borila za tu vezu, mislim da bih rekla da je ta osoba luda. Taj slom srca naučio me nečemu što prije nisam znala. Da moram sačuvati jedan mali dio sebe samo za sebe. Da moram njegovati svoje potrebe i slušati sebe. I prihvatiti da nemam kontrolu nad svime u životu. Imam kontrolu samo nad sobom. Naučio me i da dan po dan, bez obzira na bol, bez obzira na razočaranje,
Mogu preživjeti i ono što sam mislila da neću. Ne moram uvijek biti jaka, ne moram sve nositi sama i moja ranjivost nije slabost. Ona je zapravo moja super moć. I danas bez gorčine mogu reći hvala mu na lekcijama. Možda se sve to moralo dogoditi kako bih znala bolje u budućnosti. A sada evo što su neki poznati migranti rekli o svojoj prilagodbi u Americi. Slavni Škot Andrew Carnegie je rekao: Amerika nagrađuje one koji su spremni učiti brže nego što se žale. Dobro. Onda svi znamo Albert Einstein: ne pokušavaj se uklopiti, donesi ono što jesi. A ovaj je moćan. Slavna Kubanka Gloria Estefan: morala sam naučiti novi jezik, ali nisam izgubila svoj glas. Kako lijepo. Onda, Kinez Jack Ma: u Americi sam naučio da ne moram biti savršen, moram biti uporan. Ovo je parafraza jedne migrantice iz Europe. Najveća promjena nije bila Amerika, nego ja. Amerika je zemlja koja će vam pokazati tko ste vi, biti vaše ogledalo koje nagrađuje vaš trud, daje vam prilike i u kojoj su fokus, odgovornost, ključevi koji otvaraju gotovo sva vrata. Da nije bilo brušenja, ne bi bilo ove verzije Ane. I zato sam zahvalna Americi. Kad sam radila za jednu firmu koja ima sjedište u Estoniji, imali smo jednu malu zabavu za jedan par koji su se odlučili vratiti natrag u Estoniju. Ona je Estonka, a njen muž je Amerikanac. I nikad neću zaboraviti šta mi je rekla kad se vraćala natrag u Europu. Rekla je: you have to be a badass to live here, I'm not bad. Po slobodnom prijevodu to znači moraš biti opaki frajer ili frajerica da živiš ovdje, a ja to nisam. Pa eto, ja mislim da je ona u pravu. Eto, u 2026. godini vam želim da živite punim plućima, da se više usuđujete i da maknete nevidljive kočnice. Budite autentično svoji i izađite iz okova prošlosti, mili moji. Želim vam jako jedan predivan dan, hvala vam puno na gledanju, ostajte mi dobro i vidimo se sljedeće nedjelje. Pozdrav od vaše Ane.